I bok ekipa, evo nas u još jednoj epizodi CH Garage, znači u ovoj epizodi konačno sastavljamo ovaj motor. Ovaj puta je na redu M40 turbo motor. Dobro, tako. Ja sam prirodno zbudio. Da, s glavom idemo ko da pravi motor. Napelati sam. I ček, to je cijeli motor. Kurac sam objasni da su klipovi Radi se o single over. Snimamo. Ok, evo ovako. Sad smo se mi našli u situaciji, recimo, i koji će se, i koji jebalo pas mate, evo. Akcija. Kaj se to ne snimi? Daj me jebati treću, čekaj. Samo kaj boš znao, gledaj, nakon toga ti ide porno. PORN! Znači ovak, zadnji put kad je Matija sastavljao svoj motor, onda smo pokušavali sastaviti moj motor, međutim odmah na početku, kako smo krenuli, prvo smo počistili navoje sa ureznicom, šrafili unutra RP šrafe, stavili dihtung gore, stavili glavu, onda smo došli do problema. Problem je bio sljedeći, znači ova gumica ovdje u originalu je ova. Sad, budući da imamo 3 mm dihtung, ta gumica ne brtvi baš ništa, već ima sigurno pol milimetra lufta između gumice i glave. Znači ovak, stenemo dihtung gore, na mjesto, gumica je gore. Sad u modeli neke ravnoga gore da vidite u biti o čemu pričam. Sad vidite, kad stavimo neke ravnoga na dihtung, vidite koliko ima lufta. Dobro, on se još malo kompresira, nije bilo toliko, ali je bilo značajno. I to nema šanse da dihta. Sad, dali smo napraviti custom gumicu, koja izgleda ovako. Evo vidite kolika je razlika u debljini gumice. I kad stavimo tu gumicu gore, sad je to već druga priča. Znači vidite da ima tu između dihtunga i gumice lufta. Znači kad se kompresira glava, onda bo to držalo. I evo ekipa, prije nego krenemo delat, da vam objasnim ukratko u kojoj smo fazi. Znači sastavili smo blok. Još jedan put da ponovim, M50 B25 klipovi, originalna radilica od M40 B18, najfeđana Branimir Elmet Performance, još jedan veliki shoutout za njega, i balansirana, isto tako nam je balansirali i kuplung set, tako da sve to bi sad trebalo puno ljepše raditi. Osim toga, sve ove aluminijske dijelove nam je lijepo Tičo postaklaril, hvala još jedan put Tičo Rocks. Dali smo pocincirati šrafe, kupili smo sve kaj je moguće novo, da to ipak sad i lijepo izgleda, ipak sad više to nije jebi ga budget projekt, ne. Sad kaj budemo delali, idemo staviti dihtung, RP šrafe, gumicu i spremni smo da stavimo gore glavu. Ok, ekipa, znači stavili smo šrafe unutra, kao što smo već rekli nekoliko puta, RP se steže samo s rukom. Stavili smo dihtung gore. Sad ovako, kod ovog setupa zašto ide 3 mm dihtung? Zato jer s tim setupom, sa tim klipnjačama i sa tim klipovima bi imali kompresijski omjer preko 11. A budući da mi ne vozimo propuh od boosta, to je dosta opasno radi noka i radi svega. Ovo nije 16 ventila motor koji diše, ovo je 8 ventila i idemo na sigurno, i zato smo stavili 3 mm dihtung, koji bi za razliku od 1,7 mm će nam smanjiti kompresijski omjer na cirka 9. I to je prihvatljivo, nije nisko, nije previsoko, tamo bude omjer snage i rizika od noka. Koristili smo za to kalkulator, ima ih mnogo na internetu, može se naći. On vam grubo rečeno, on vam uzima u obzir debljinu dihtunga, volumen dihtunga, dakle za tu debljinu, volumen diša u klipu, deck height, dakle pričamo od sredine radilice do gore do bloka motora, bez dihtunga, ne?
Isto tako kompresijski prostor u glavi. Da, i stroke i tak dalje, znači ono ima puno parametra koje možete unutra tamo staviti. Nismo to mi išli sad tu negdje bude, ali velim, probali smo se držati, nismo sad volumetrijski mjerili glavu kako bi se to proper trebalo raditi, da se, znači, teoretski stavi pleksi šajba gore na glavu i da se kapa unutra voda i onda da se taj volumen točno izračuna ko je u svakom lobu, u svakom dišu u glavi. Unutra nismo toliko precizno išli, ali smo napravili tu negdje, tako da ta vrijednost bi morala relativno pasati. Da, znači sad smo spremni, imamo novu gumicu, spremni smo za staviti glavu gore. I kad stavimo glavu gore, onda idemo na totalno drugi dio priče, a to je glava, gdje je isto velika kemija. Eto, ekipa, glavu smo stavili gore. Napravili smo jedan, kako bi rekao, safety feature, safety precaution. Čisto stavili smo motor, da su svi klipovi, ne znam šta, nije u OT-u prvi, nego smo ga 15 stupnjeva okrenuli, tako da svi stoje ravno. Čisto da ne bi došlo do nekakvog kontakta, sad nije još to ništa u fazi, ali evo, to je dobar jedan savjet, da ne bi bilo kontakta s nekim već ventilom, pa da ne bi već stegli glavu, a on je u biti stisnut na ventil. Makar sa tim dihtogom ne bi smjelo, ali sigurno je sigurno. Sigurno je sigurno. Znači ovak ekipa, sada objasnimo malo samu glavu i koja je u biti kemija, magija oko glave. Najjednostavnije, na svakom Atmo ili turbomotoru 80% snage je u glavi i periferiji glave. Kaj smo mi tu napravili da poboljšamo staru M40 glavu? Prvo, svaki M40, svi znamo, ima ovakve klackalice. Kod tih klackalica se događa da ona direkt bregasta struže, tako reći, po klackalici i to se jako brzo potroši i onda više ventil nema toliko lifta koliko bi trebalo imati. Znači on se više ne otvara i to automatski gubite snagu. Da bi to spriječili, u ovoj glavi su klackalice M43 koje imaju rolere i lijepo bregasta klizi po rolerima i nema apsolutno nikakvog trošenja bregaste. Da bi to napravili, morate napraviti profil koji odgovara tim rolerima i budući da se bregasta regridala, onda smo napravili i drugačiji lift, duration i LSA. To će vam Matija malo kasnije objasniti. Sljedeća stvar, usis. Znači, M40 ima dosta duge ranere na onoj usisnoj grani i kod dugih ranera, ajmo reći, se događa to da je peak torque samog dizajna motora u dosta niskim okretajima. Mi sad imamo novi setup gdje imamo adapter na granu od 1.8 turbo i adapter i usisni kanali zajedno sa adapterom su portani kad je adapter bio montiran na glavu. Kaj budemo dobili s tim? Dobili budemo malo bolji flow kod usisa. Isto tako su portani na CNC-u, tako da su apsolutno svi kanali jednaki, da ne bi se desilo da jedan kanal ima manje, jedan kanal ima više zraka i isto tako je portan i ispušni dio. Kod ispušnog dijela on ne mora biti toliko portan, ne mora biti toliko proširen, jer kod turbomotora ispuh nađe put. Sad bude nam Mati objasnil samu geometriju bregaste da probate najjednostavnije shvatiti zašto je bregasta toliko bitna u tim motorima. Eto ekipa, sad kad je glava gore, ima jedna stavka, a to je bregasta. Svi znamo u tuning svijetu i svemu da bregasta je alfa i omega kaj se tiče disanja motora, protoka motora. I sad naravno, ovakvim varijantama kao što je tu, ima tu puno toga, to je jedna jako velika tematika, ali ja ću probati to nekak vama na najjednostavniji način probati objasniti. U ovoj varijanti koju imamo sad tu, imamo single overhead cam. Sa jednom bregastom okidamo istovremeno i usisni i ispušni ventil.
za štelanje te bregaste. Imamo samo jednu mogućnost za štelanje, imamo ili full štelajuću ramenicu koja ima tu šliceve okolo i stupnjeve gdje se može zamakivati kako hoćete. Ili u ovoj varijanti nam dozvoljava M40 ima neku užu kajlu i koja se naleže na na ovaj utor i sad mi kad to stavimo gore imamo dva zuba pleja. Što u ovoj situaciji kod bregaste i to je već relativno dosta, da se tu štelati s time puno. Dakle ovako, vi sad naravno tražite bregastu kao što smo i mi tražili, idete kupiti bregastu i sad imate tam neke brojke, faktore, naravno svi to gledaju čudno, svi pričaju o nekim velikim kutevima, stupnjevima, ne znam šta, a u principu stvar je ovakva. Recimo kod ove konkretne varijante imate lift, imate duration i imate LSA, lobe separation angle, kako ga zovu. E sad, u principu, vama je najbitnije sljedeća stvar. Bitno vam je naštelat, uvisi naravno koju aplikaciju koristite. Kod atmosferca, naravno treba izabrati bregastu za, kako bi rekao, i naštelati naravno za atmosferski rad motora, a kod nas je ista stvar, na primjer kao i kod atmosferca, jer mi isto želimo postići taj dobar overlap, kako bi punjenje, volumetric efficiency bio što bolji, punjenje cilindra sa zrakom i gorivom, to je zapaljivom smesom, bio što bolji. Treba pripaziti na te stvari. Ima tu tih više faktora, a sad ćemo vam pokazati najbolje na bregastu samoj. Dakle ovak, kad idete kupovati bregastu, ima tamo jedan faktor koji se zove lift. Lift vam ništa drugo nije nego koliko ovaj vrh, dakle, pritisne unutra ventil i koliko taj ventil ima hoda onda u tom principu. Najjednostavnije rečeno, da ne kompliciram sad odakle se mjeri i tako dalje. Onda ima duration. Duration je koliko dugo na tome samom lobu gore, na tome vrhu bregaste, koliko dugo je taj ventil otvoren, ili to jest koliko dugo to sve skupa stupnjeva traje. A stupnjevi se mjere na krenku dole, što znači na samoj radilici. Jer svi znamo da se radilica mora 2 puta okrenuti da bi se bregasta okrenula jedan put. I zato onda čujete terminologiju najčešće 300 stupnjeva, 270, jer mi svi znamo da se radilica okreće za 720 stupnjeva, a ova 360. Što znači 2 okretaja radilice i 1 okrtaj bregaste. Zbog toga ono čujete najčešće onih 270 stupnjeva i tako dalje. I u tome se mjeri taj duration. Sljedeća stvar je LSA. A to se nalazi na ovakvim kemovima koji su single overhead kemovi koji upravljaju exhaustom i intakeom, a to vam je kut ili razmak između ova dva loba. Znači između usisnog loba i ispušnog loba. To vam je taj LSA i on se isto u stupnjima označuje. To vam je ona terminologija, ako se sjećate, špic bregaste. Golf 2 tuning. Atmosfera. Da, to su biti bregaste sa velikim liftom, a kratkim durationom. Evo, naravno, koje nam omogućava onda da auto u leru je radio naravno a kasnije naravno u nekim visokim okretajima je to funkcioniralo super i omogućavalo veće okretaje. E sad, mi ćemo staviti ovu bregastu sad sve u nulu, lijepo, krasno, znači timing će biti po PS-u, bi ja rekli kako ćemo moći, naravno, jer imamo i deblji dihtom itd., ali uglavnom mi ćemo sve to naštelati lijepo u školski u nulu i onda ćemo mi, plan je takav na Dynu, čisto vam demonstrirati kaj će se dešavati kad ćemo micati u kojem smjeru, tako da bi vam bolje predočili. Cilj nam je dobiti veća okretaja i neki power band malo kasniji,
Ali nećemo ih sad odmah tako štelati, nego ćemo ići mic po mic pa da vam pokažemo, a ostalo ćemo to objašnjavati na dajnu onda. Sad budemo lijepo stegli glavu, pripremili sve i tak goli motor praktički stavili u auto. Isto tak, Matija je rekao da budemo stavili bregostu u nulu. Zašto? Zato jer budemo, budući da je komplet novi build, auto razradili na atmosferi. Znači da se svi clearances poslože, da se motor jednostavno razradi i tako budemo ga za početak i mapirali. Niš, idemo lijepo staviti matice, stegnuti glavu i to je to. Evo ovako ljudi, znači stavili smo bolcne nutra, naravno stežu se rukom, to smo već rekli, podmazali smo, stavili smo matice, ne znam, možda ste vidjeli, stavljamo dvoje podloške, to je iz jednostavnog razloga jer je ovo su šrafi za neki Nissanov L20 motor, tako nešto, jer za M40 naravno ne postoje ARP šrafi. Tako da su šrafi mrvicu dulji i onda smo stavili originalne podloške i ARP-ove. ARP-ova podloška mora biti ispod ARP-ove matice da bi se najjasnije pokazivao tork. U biti, da bi najjasniji odaziv na tork imali kojim stežemo. Sad idemo stezati prvo na 30, pa 60, pa 90 Nm određenim patternom koje znamo na pamet već. Pitaj me zake, ne? Znači idemo prvo ovaj. Najbitnije kod stezanja, kao što je Đuro rekao, da kad stežete ovo kako sad ja stežem pri kraju, da ne stanete i opet krenete, to je u biti najbitnije pravilo kod stezanja na kut. Ovi šrafi se ne stežu na kut jer imaju puno manju torzionu elastičnost nego klasični šrafi glave. Tako da se stežu samo na moment. Upravo zato se ARP koristi kod turbomotora. Druga najbitnija stvar kod stezanja šrafa je držati jezik ravno. To je najbitnije. I treća najbitnija stvar je kad stežete mora ići trdo, a sa trdog ne smije preći na mekano. To je najbitnije. Jer ide na mekano, onda je u kurcu. Tako imate osjećaj, znači prvi put kad stegnete na 30 i onda idete na 60 nakon toga. Prije toga provjerite sve skupa još jednom, ali ovo je stvarno debeli dihtung sad i onda kad prođete onda još malo možete. Znači dobro je uvijek provjeriti svaki step još jednom. Stegli smo sve na 60, idemo provjeriti. Nakon toga idemo na 92 Nm. I onda, kad se motor jednom zgrije, odradi prvi, bi se reklo, hit cycle, onda još jednom provjeravamo. Febo, kaj si tako ozbiljan? Ajme spoji na EKG po bušvidu.
I evo ekipa, motor smo zmontirali. Ovo nismo stavili kao ovako, onak budemo morali još na dajnu poslije kad se sve složi poštelat to. Stavili smo motor u fazu. Da. Kaj još moram reći? Pa ništa, da je relativno sad sve skupa to safe je, provjerili smo, krenuli smo ga 2 puta, ništa nije u kontaktu, motor je u fazi, bregasta složena školski, nismo sada ništa niti advancali, niti retardali, to ćemo rješavati na dajno kao što smo rekli, a dalje sad slijedi, jebi ga, Idemo ga dići na kran, na kran i onda idemo... zmontirati ga tribu, Da. zamašnjak, kupling set i onda idemo unutra. I onda će biti napeto. Da. Čekaj, stvarno smo već tu. Još, čekaj. Već, nakon 2 godine, već. Čekaj, još si unutra. Nismo mogli snimiti kako smo stezali zamašnjak jer Matija mi je morala držati s jedne strane. Sad idemo u lamelu gore, znači Branimir nam je izbalansirao sve skupa, stavili korpu i lamelu zajedno i onda nam je to lijepo zbalansirao i označili tako da moramo, kako se zove, tako da moramo vratiti na isto mjesto. Da. Niš, idemo sad to Čekaj, deti gore. Fero. Probaj, sad kako miriše? A bomo je probali kako poslije miriše, ali može. Si se pamti? Ne copre. Isto tak nemamo alignment tu, jer ne, zakaj bi bilo jednostavno. Da. A ovo zgleda, Ali imamo... imamo iskusne prstiće, vidi ovako staviti unutra. tak, dobro. A čak jebote dobro izgleda, Sam samo... ja poravnao malo. Čekaj. Daj imbusa odmah. Evo ti imbus, imaš još šarafe ti, a? Imam dva. Samo. I evo ekipa, motor je više manje spreman, sve smo napravili kaj mislimo da treba, valjda smo ništa ne zabili. Nismo zabili. Kuplung je tu, getriba je gore, ulje smo natočili u getribu. Mislim Da, da ne, dobro, periferiju budemo slagali, Anos ili alternator grana i to bomo slagali u autu. Da, Hvala Bogu, tu ima mjesta dosta. pa ako tu nema onda da ima. Benefit. Niš, sad idemo s njim nutra lagano. Da, idemo Nemamo unutra kaj puno to. čekati. Ajde. Pazi. I evo ekipa, napokon je đubre nutra. Pa, ja ne moram još vjerovati, ali tako izgleda stvarno da je unutra. To se konačno desilo. Mislim, nije bilo tako zajebano. Da. Najgori poslali, ne znam, spojiti kardan i takve stvari. Dobro, to smo spojili. To smo sad sve spojili. Febo, a kaj ti je ovo tu ručica ta? Tu zaka je to, kaj je to? To ti je, kako da ti sad, to ti je za odračivanje. Odrećino čega, a zaka je to na zadnjem lightingu koji ide prema zadnjih Pa kočnici? zato jer je tu praktičnije staviti. Aha, okej, dobro, da, okej. Ma mislim, ne znam. Eksperiment je da budem probao. Okej. Uglavnom, to je to za ovu epizodu. Mislim da smo rekli sve kaj smo trebali. Sad u sljedećoj epizodi, sad u biti kaj mi idemo napraviti, popisati sve kaj nam treba za struju kupiti. Da. Jer opet radimo sve na novo, ovaj put stavljamo ECU Master unutra, Classic. Idemo popisati senzore, sve kaj nam treba, tako da moramo to početi, to budete gledali u sljedećoj epizodi. Ali još budeš valjda snimili, u sljedećoj epizodi ćemo snimiti još montažu usisne grane, tako kompletne je, periferija koja dolazi Anlaser, uz to, da. alternator, grana, usisna, ispušna, tako da vidimo u biti kako bude to izgledalo. I to je to. Ekipa, zapratite nas
šerajte video, lajkajte, komentirajte. Vidimo se. Je, aj bok. Ajde, bok.